fit any assess anything, and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change here floor, and I'm about too much GH. Shit, na prophet kumichacha, me so me share. ATF for Mema Obibia Aquaba the Batuma GH Munyaba Muson for Mexico and I'm the trending news Eba Sumo Yena Yeni Chiemu when it to Yendi Jow Yawagana ha and a year honorable Kennedy a Japan any Tracy Boache won't send some be PMwa Koba said Tracy Boache Kennedy honorable Kennedy Akoboni Jini and a campaign I say Ama Anyani the Nanny and Tawantawa Ibeso ya na a chile honorable Kasa yempenifuo bi adwane atoa no ti odi dwantoa no wo de ye adwuma no asem no wetwa so na emuwa na enye prophetess bi aye fe no ma me kunedu so ya betu dwa se na wo bo mpa na ne mpa ne yikire bi ebepie mu ana e kire se ye Tracy Boache no ye se woko na woko pacho na enu na Tracy Boache so abe responding na asem ya me dia betu dwa video kan wo yenko hwembra enu anado me ano me bo me mpa ya anado ewi maye di no na machase e bompaye enti anadwo no na mehu we nyina na ekobebe 2 crop mache na ti ho na me ti ho a ti se me bompaye na me meditate no enti de me hu ya ne se ge no ewrade ne me kasa se me bompaye ma no ge ben ya Tracy Boache, you did honorable atem no. Yeah. Enti me bompaye man, ti me wie na me hu say Ewrade ne me kasa say owo just 8 weeks. Just enkutie bia ehunhum na ya hehye sa de ben. But there was a oye ne say e was say otutu me ka kopa papa ne chew. Eye ebufuo na ma ne bae na ebufuo so me ba cho so podium o se onyankopon yi kire wo se Tracy Boache wo just 11 weeks now kind o pa kire say 8 weeks to live 8 weeks to live ne kire say wow the better asase so that's it onyankopon na yi kire wo sa so o something yin kire me nyame na yi kire me Yami ne yichire me. Eti me bompaye man fi say God revealed to redeem. Me bompaye man, but there was a ono so ye ne say e was say okopa papa ne chew. De nyame ka cha to no onkopa ne chew no pa ne chew wa. Bibia ya hihye bia be break. Say onkopa papa be ya chew. Honorable can e Japan. Honorable onkopa na chew. And to die, the who you know, now you're dying as a vision and again. Just like a 1 9 vision, only Yame e Casa. And Yanko Beach now, home who Yanko Pon Casa. Yame homage, my womb was a spiritual thing. A spiritual thing. And I may no come. A spiritual thing. The whole thing is akolana before I share no so ma e mane kasa broso di papa na temproso enti papa na nya yawo enna na dofo so enya yawa ye niema bebre akese akran enti the radi ne me kasa ni say prophetess is a prophetess, prophet is the prophet. Nyame ne ye kasa ba nyame ene wo kasa de enye no ye bo ho mpaye na afri ho na ya ye ho direction. The direction was our ye say onko papa panicho simple. Enti onyankopon say anti nyankopon yi o se na wo twe say nyankopon yi kire wo o se si ho so bi 8 weeks 8 weeks 8 weeks so 8 weeks then 8 weeks in kire say 8 weeks, just 2 months. Some months be 4 weeks. Yeah, and see the 2 months or day a day or day a day.
2 months I was there or the etna sassiso. Now to cut everything short, Nyame Oyichra or Seno, your bohum paye na assay. Say Onipana and the Bishi by and Obedia to now I dear was our yet dear. Nyame the phone so in Nabechen. If we say, well, no, yet, what dear, Yahishe. Ato ho pese papa ne yakasa se yekan e na akora no soso ne nkwade friend so e na kwabasa enye honabo e na eku akora no eye enkrofo bi na hya se ye sade a pese papa ne gidi mbone sa na Awurade yi kirewo sa pepepe netie but Nyame yi ade enche se obi bewu na ya bohum paye na as ya bohum paye ma bohum paye fine but I was akula no so ye de wo se oye enti se no se de ben pa potina Tracy Boache onkoye de ben pa potina Tracy Boache onkoye e wo se oyi ebufu free ne so e wo se wo bob paye ma ebufu e free ho because who can Bible Psalm 37 verse 8 e wo Psalm 10 e wo ho so eni se oma ebufo hye ne so tena ho je e wo se otutu mega bre ne hwase e kopa honabo achew na asem bia de na asem ko che ohene mami ka asem bi nchiro se akola no kopa papa na chewa obi be friend se Tracy why ade nyame nhira bibia break obi be friend se Tracy why ade we there why ade pa bibia break but se konkon ho saa ade aya hye wo hu na wo se wo bre ne ho ate ko pacho na sem bia de na sem ko na ona buso ede ne ede cheno ti se ye krom ye ni di pen na tem se tie bia wonne no ekwa ahifia obedi fo enti se no Onyankopon eka kire Onyankopon yi kire wo no otu anamon se wa o sabeka Tracy na waka kire oh me dear me ni connection bia mu but me bompa ye man no they said the meaning say God reveal to redeem ti say nyame yi kire na wo bompa ye man nipa na say me bompa ye magana mai me bompa ye ma na kufa da mai yosem ni na nti me bompa ye ma kra no but akawa no so say obeye na ho brase de enti yemfa ne se ese wa nkopa Kennedy Japan achewa de be ne beba eno de eye enu Nyankopon asem se ma ya me de awi enti Nyankopon eyi kire o se this okopa na chew ansa na de wahihye wo no ho no afiri ni so ana also bompa na afiri ni so enye nyame okun na wa manfa but se wo oye niamo ho so na wa nyinyi nyame mratem so a what do we share upon Samsa? I'm say, my main share, I'm say, we're free. So, my main son contacting the BM na yen share na the akano. What say, when Yankopon a yachre say, a serious when Yankopon yachre say, Tracy Boache, ewo enado do saying, or Bosumi. Bosumi mienu Onyankopon ya chance o bosumi mienu etena asase so se wa nkopa Kennedy achewa na eno hu nsem bebre na ebeba asema so for mami wa kanu no enti yanhwe ya me pa cho ti o enti dia wo kanu mami nka sembi nchiro o say ohini David Bible say oye adibi oma Abigail nikun ekodi war enim sebeya ubenya bema oba no aware na oba bema ni wi yekun bema make kaisa story you read asem no ba ye de ye ba asem we aso okay enti wa David ho sabre no me so baby amewe me Tracy me ni connection bia enti na me frau say anka wo mu beka o se de bia me send message ma wa me amema out
pesa o ka ma otsi na oye de ne kwala de wo se woye enti prophetess me ba cho so din ne yesen biem ma konedu to say prophetess o pa kire say enti media me question person be busan say wan kopa Canada Japan achewa de be ne be ba me no me yasuma for me deliver message na wi eti de maka no me wi eno na me kire wo say ne kan call David ho no o ka kire ni nyina wi ye no wo ka say ene wa David say ne nipa na wo say ekunu wo say ne ye wa na ohene e wa ka ne David ye de wo say wo ye o bra ne ho ase asel nyame boniface so what you say entini na ne sa akola no me say onko paka ne dia chel simple na area se de ohuru so de wo ye de you na ni na ye tin bibia to di yes anobre e ma de to se me hu ni kandia so what you say akola no e was so what get mas ye me kola de na de enema na koduru no akotu fa na nyame de akola no enkwache no se obonsama somkwa nyame ebe mani na tweki believe me na se wan kwodeamenim e ho de me deliver me message we prophetess ebeda was enti asembei na obeka etwato wo se wasori ni di asori be na wo mu no me ya ma sorry mu anyway but yama enti me busa unti say in this case you know obi be busa nje obo mpaye no bibia tutwa say so so abo mpaye atutwam enti ututwa mu no se wankopa achewa by ohine tie me say nyame say fre on timi kwa onyi mpanifo mu amonko enkopa I was so back from I was so brand ho ase enkopa papa na tell simple why ya papa no why ya kwara me na me ya me fre mpanifo na me kosim akopa papa na tell enye ferry so opening kwadia simple me dem matia ma bompa ya man but be we meduma na awurade esu yi kire o kama sa pepepe meda wase asembe na beka etwato enyi diswan stream de meka chane ne se on se nyame na oma no akoma emre na kuma wo soro te se oba awonyem na kuma wo so papa enti akoma no anga ene man ye sade no anga so etimi ma wu even Bible class ma wo pumfu emma bufuo emma ade anchi wa bufuo so emma wo pumfu na ade anchi wa bufuo no so but wo ka ye no ka saso wo sabo ni di obeye bia pa wo ye biem which means ba na na ne bufu enti bufuo no ene de ne beko ahawo mu no anti say no onyankopon me de onyankopon asem na nanti nyankopon ka kire wo no so sorry ye ne say na ho si ye wo Simbeni. It's not that we deliver bibia me dia ma no me maso no because nyame o kasa preko so ti ase nyame kasa preko me nya o ma ye de ani si wo mo so safu bia ye ache nyankopon ye ache me nyankopon ya me I don't believe in anything no enti me asori kra no me nkobi me hye dem ana ma bo me mpaye me nkwa asori me nya obi abetimi aka bibia to me so huhuhu ama mesro. The reason why I am only replying the nyame ya kira amanfo no me dem me obi edi sofo mami o wa obi nyankopon bibia acho bia pacho keep it to yourself nipa ben na se woti wiase ya wonwu nipa bia bewu se panimu di matem ba ko manye no wa be di matem mienu ma reply ba ko asa be di matem 3 she me so me wo mani bio obi ma me pacho I serve a living God se nyame na obo me no ba wiase na yi kira o say aka me 1000 weeks or aka me 2 weeks so me pacho keep it. I am not interested. I am not going to apologize to anybody because nyankopon na wosom no na me som on the ball no on the ball me the enti reply no na videos akodi o me reply obia de me ne kun na me hia no o pe trend abetua me kana me reply video ko me man reply video
eyo ebusuafo aha se ye nyina ye nitue mu ye hunia nsem ni si kofa ye na se ne nsem ni ko ya adwenkyere wo ho enisen adwenkyere bia ye wo fa ho se maame prophetess prophetess kunedu nsem wo wo kan se Tracy ditum ejitum no odi echire etu ana ho ana se Tracy so response wo dia betu dwana no ano no se ne si kire bia tie bia wa adwenkyere wo behia to your comment section or FMI. Now, for one subscribe, I know about what I know subscribe. Send me a did you make dear be a tumor. Once ever cabin word to me actually a word, not done it. I will like and I will share at the Matuma GH. Now, a tier for an asher for your 1 hour. So I say, Mama Juliet Ventures, packaging the equipment. I just and we may be on ever count Mama Juliet to one number. And that's your 1 hour far. And I feel to loan master, and would you make the Omudini say government workers or within Ghana, salary, FE controller, and we a military and a police service. Who pay loan within 24 minutes and our follow master number. Ewo asiewo. Etie for ne ashe for Muniaba Mercy Cow and I'm the trending news here. Ebe somo. And I remember my kwana me demo esi dasine yebesan Asia makwam. Too much GH. Me did say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kojampo. We between family the great tampo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.